hojik akhoi ojana ngasa haibi gi dumai na akhoi we strongly akhoi keno to butai advocate to butai ko akhoi area khada da akhoi yamda controversial oiba wangang da butai hojik akhoi unity forge to se hai ta ga di khara akhoi gi nad na leiba akhoi gi wun hai ta akhoi gi keno ma anaba ma akhoi soga leiba du da akhoi na madu oisan na ba kanno honan badi natta da madu oisan lakpagi kharaga mami la kan sida mu hek thinjil laga madu da yetum thinjil laga tawba kangu su leitab nati that is the forces which is inimical to our growth and to this it is a challenge to the idea of Manipur unity se aduna miraj aina haijaga do se sida su mayam leibi ko distinguished panel mayam aina haijaga do se hojik aina ngasi political journey amadaga laisi kari gi no ngasi why I Congress Party the yam acho position am the lairami yam phajaba kenom the lairami adu madu ka do thado kanda ngasi akhoi gi voice asi tarak tabasi kuire adu itadi kamaina tahan gadagi ga highway concept se la kanda pura north east se akhoi gi mit khuba nato namba akhoi gi north east haijab tare ko masi akhoi si kanam to seriously low de Congress Party the so pariam kui lairame ka su low de chamani prime minister ama chahi manga ka su manipur ka su lakhi de अखोई नदी नरेंद्र मोदी लाई लाते न सुंगांगनरी को मी अमन हायरादी कनानो न हायरादी अखोई की प्राइम मिनिस्टर अम लेखि अदुसु चही मंगा लाते हायतागदी येनबी न हौरकपले येरुम न हौरकपले न हौगदने मदु की डिस्कोर्स पुरा तोबा ngasi मिराज न मणिपुर कॉन्क्लेव न तोबा 2026 तकी ती अनो वखलो न पुसलगा कांग्रेस त लेबियो कसु काइदे बीजेपी दसु दुम लेबियो adigi atop political ngasi politically ngangna bani ko si political conclave oina haina bani na politically ai view dum pizage ba garim ta kaidi it's all right political magi platform loina leibiu leigustu leigado bani magi panthung phamdu yona na bagi tang ta akoi gi gari ama tongba ta bani aina tongyeba gari sina notice one ko gari am da tongye adubu akoi gi common values common core issues di chapmani unity du neba aduna kari gumba delhi da अखोई की वाखन अखोई न पामे पोन मैम से तसेंग हाइता गदी तान से हाइता गदी अखोई यूनिटी अमा ngasi yam nuksiba aina thajabirongani aina miraj da yan han ba gi anoba journey si north east ki kano si lakon tom da ina party no wam yaga lakcham tom da miraj siwalu binu na aina yam ba moina haijab aina miraj ki kano si platform se da yan han ai gi interview se pi Miraj dagi su hena chawba platform laita bana absolutely adu aina Miraj ki platforms da kari ki ta interview pinning in have so na ki platforms ki maming se north east ki kano oe north east ki oiba tongan ba north east ki nangonda leisure ba vision namagi madu ki platform oe ba adu masi ki view se akoina puchal la ko matamda kamai to gada ge wo delhi na tagane adu taseng na haita gadi अखोइना सोनबगेनी अखोई यूनिटी लेतबगेनी अखोइना करिगुम्बा अखोइना पुचलगा वासिंग ngang na wo hotnaba अखोइना फजना आदा ताहनदनबो ताहनबा ngamdabagi problem amanewa taseng haita madu tabu numitaba se example sima haire loison jagene bihar da Chirag Paswan ko ba magi party im leyo Chirag Paswan ki party je MP ma khatang kai MP mai manga de hende adubu makhoi gi kingmaker it matters kai gi democracy dadi numbers matter democracy dadi akhoi gi voice asa yam forcefully delhi da tahan bagi madugi capability leira kan mina tagane adu ngasi se taseng naita gadi Miraj in 2026 mingon da blame to gumsiko mingon da blame to gusi delhi na khoi da kari pirakte khoi na thoi akhoi se ma khoi na thoi de na dom chapta akhoi na kari to ngambage delhi gi damakta manipur gi sangnai ra politician ni akhoi gi hana ya khwai gi na ha oi ba akhoi na tajabada khwai gi na ha oi ba manipur gi mla oi ena chai 25 ta MLA ka ki baduma misa mani haidan ta jai rogam na hoina political experience jam chaung lebiraba government ki cabinet position da yam wang matam sang lebiramba adu even to the position of speaker for leramba hojing national politics da yam chaung khong thang jana pagi mami do hojing national people's party ge national vice president we lakpugi wafum da ne hojing tamo happy new year tamo da ina laksaning baje tamo ikhoi da yam chawwa chamam na ba maka ikhoi manipur miyam da lejai maru na ha sing da iramdam sida thokpa issues na chagana problems sama se iramdam sida leriba ko political
establishment in a solve to ngam the bagi position sini aikoina it happened during the time of Congress ki political dispensation matam da sulai BJP ki political dispensation matam da sulai Manipur da thokpa issue ma resolve to busi Manipur ki leiba government sina resolve to ngam bagi masiki sakti se tam leitabra aikoina when there is any problem in Manipur even afaspa ki issue hoigera ILP ki issue hoigera natragana hojik leiba handaki eating crisis ki Manipur crisis ki issue hoigera any issue we are looking up to the central government. Manipur ki kilometer lishing kya lapna leiba those people who has nothing to do except political relation to natana ethnically, culturally, historically kari mata mari le nataba miyo mayam mo dekho expect we were looking up to them. Delhi the leiba political leaders in BJP ki oibe Congress ki oibe makoi na ki problem solve kani tor kani habagi aduga expectation to natana iram damziki politicians in political leaders in Sinadi, issues resolved to Gungani have a expectations Ubangam Davase. How do you feel? Anyway, Miraj, Ihan Hamamokta, the Anobu Chahini, and Sisi, make it New Year's as a quick Chanava, some Sutioina, Rang bye bye Haigadra, Dum, quick Sutioina Yamna, relax, Mutamda Mayamsi. Thaba kasi tok tong na daba lambi kasi hang hang ba ngasi numit si amorong khalur gadi adum nungai bada chak cha bada khot bada adum waste to numit kum ba musu oina bani adu bu ngasi si adu ki matik aingonda thamoi ta kenom phawe di ai Miraj bu personally thagat chabai wa nati ko you have taken this great initiative on New Year itself adu Manipur conclave 2026 na hairaga khoi mayam ko birakna ngasi sidal laibiri ba mayam sidi taseng na haita gadi khoi gidi oja guru oiba yabi ba khoi na yamna wangna thangatna thamjaba ma khoi dagi tamjaba yaba misak mayam ngasi sida inaw na pusan birak pasigi no mokti hana New Year's ki happy New Year ki duna taba yamna happy oiba thamoi dagi oiba happiness to I hana madu express tawjari aduga matam gi kanu laibani na constraint laibani na ai yam ai sida si ai matam bhawai sida ai amna regulate to gang angjage adu call point to the lakchige what you have asked me masi haibi gre ai gi budi khara ai gi destiny hai gadra ai gi laibakta kharanganna political spheres the lakre di pabung ai gi pokpirma pabung du mayam na sudum khangbi bani aduga mahak lai gi dabadagi ai gi journey ama aina khanjaram dugi ona taina bada ai gi political life ama yam sangba ma lai gre aduga hamba part haitare journey ama loisal labugum tawbugum ba masu koi gi gap ama koi sang na chai kumai kumanga gi asang ba journey ama chatlo matamda mostly ai national party Congress party da leijaram bani aduga laibuk fadana various positions have tare koi even mantri oiba MLA oiba even legislative assembly ki speaker am oiba phangbaga haibisi amna gi laibuk faba da loina na matam mama Manipur gi institutions se mingwan Punjab Shri Moirang Koireng akhoi gi tera gi akhoi gi ibom chaina khangnaba tera laina ga khangnaba khoi yamna pioneering figures have tare Manipur gi akhoi amorom khalro gadi Manipur gi political history gi kari pana da yaw khaba ahalman mayam say personally una jo I had the experience of all these people aduna madugi mayam adu huzik tasan jaraga akhoi gi idea of Manipur ngasai naw na ga haibi reba kadi gi nawakta no ngasi akhoi na always why do we always look to the center hoye BJP na pali huzik matomama chahi humra aida si chahi yankai mo pum Congress nu palami koi Congress ki dispensation de lairami huzik na muk topa dispensation am de laire adu somewhere down the line any issue afaspabu ero adegi koi core issues mayam se Manipur ki development ki issue ero maswai da akoina kaitare impact people se sungam de masi kari gi damok ta ngasi akoina why do we always have to look to Delhi for answers adegi akoi si incapable oira braga haibugi question si adu natra absolutely I think if I have understood it correctly absolutely adu masi ta sengna ga di masi aina hana akoi na pi ngai matam da su akoi si khara pikna akoi Delhi da larik tambagi khudong chaba phangai adegi ai gi hek oi da phambi basi none other than ai gi tamon of Kishore ne one of the most iconic akoi gi person hai tare koi ne am inspiration lawja bai adu ma misagam ne he's the first IAS officer I the first put in the second IAS officer ne practically adu akoi
फागी होइना अखोई पाउंग द लाक्चरगे पाउंग ना अखोई द सुम इन लाइट मूड हायरम बनी आर के फाल्गुनी सिना अखोई की मैतई मरक्तगी दि ख्वाइदि अहानबा आईएएस ऑफिसर ने अदु मादि मणिपुर काडर लौखिद्रे मादि अतोप कर्नाटका द चखरे बेसिकली सन ऑफ द सॉइल ओइरगा टू इट्स होमलैंड द कंट्रीब्यूट तौब ngambadi इचा नबु किशोर ने हायरम अदुना अखोई तगा मदु मतमदा आईएएस ऑफिसर ओइना बु होनो मंत्री गुम एमएलए गुम ओइबसिदि याम टेम्पररी ओइब पोतनी अखोई चाही मंगागी कनो हाइतारे टेम्पररी फेज अमनी अदुना आईएएस ऑफिसर ओइबा आईपीएस ऑफिसर ओइबा इंडिया की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सिदा मसी अचौबा रोल अमा लेबसे मसी अखोई कम्युनिटी सिदा मैतई सिदा मरु ओइना मसी याम वाटले अखोई शेड्यूल ट्राइब्स वे होते गा हाइबसी पिगैदा हाइबिरमिको अदु मसी हुजिकी मतम सिदा यामना रेलेवेंट अम ओइरे ngasa haibiri yam chummi ngasa gi yam phajagra bo jana nga cha haibi botu ngasi maitai gi wa ngang ba yade maitai nga te gi wa sing ngangna rugum si akoi naga gi wa ngangna rugum si ngasi maitai pangan gi wa ngangna rugum si kuki gi wa ngangna rugum si haiba si anoba wakhan di yam na phajabdi oiraga atopa amuk line of thinking that why not haibom sung lai why not akoi asam suffer tore masi gi discourse si adum chathari अदुगी डिस्कोर्स टुगी बाय प्रोडक्ट अमनि ngasi अखोई मणिपुर लाइबा अखोई टेंशन में ngasi ngarang thokpu natie ngasi ngarang gi wan natie sengna haijरगदि अदुना आइना डॉट्स टू कनेक्ट तौजरकपदा आइडिया ऑफ मणिपुर हाइसे यूनिटी अखोई इसै मयाम लेखो सैथाबा इसै मयाम ले चिंगना कोइनो पंसाबा अदि अखोई इवन अखोई लाई हरावबदा अखोई तांखुल की कनो यावदगदि अखोई लाई हराव से कंप्लीट होइते तोना फजगरबा चै लिसिंग कयागी पुवारी द लेखरबा अखोई यूनिटी से हानदे लेरमब पोत अमनेबा हानदगी अदुम लेदनसु लेरमब लेदनसु लेगदोबा अदु अनोबो पोत अमदि नत्ते इट इज नॉट समथिंग न्यू इट वाज ऑलवेज देयर अदि अखोई चिंग तमग की खेनबनी गायना मयामना पुथुइसिदि मैन्युफैक्चर नातनेबो कोना ब्रिटिश का ला मतुंगी वारी नेबसिदि मदुदि यामना सांगना आई चचरोय मदुदि यामना मदुदि रिसर्च तब मयाम लेबिरे अदुना द कोल पॉइंट कंक्लूड तौजरकपदा हौजी अखोई ओजाना ngasa हाइबिगिब दुमाइना अखोई वी स्ट्रांगली अखोई कनो तौबुताई एडवोकेट तौबुताई कोर अखोई एरिया खरदा अखोई यामना कंट्रोवर्शियल ओइबा वांगांग दबताई हौजी अखोई यूनिटी फोर्ज तौसे हाइतागदि खरा अखोई नादना लेरिबा अखोई वुन हाइतारे अखोई कनोमा अनाबा अमा सोग लेबदुदा अखोइना मदु ओइसनबा कनो होनहनबदि नत्तदरा मधु ओइसलकपगी खरगा ममी लाकान सिदा मु हेक थिंजलगा मधुदा येतुम थिंजलगा तौबा कांगुसु लेतब नति that is the forces which is inimical to our growth and to this it is a challenge to the idea of Manipur unity se aduna miraj aina haijage do se sida su mayam lebi ko distinguished panel mayam aina haijage do se hojik aina ngasi political journey amadaga laisi kari gi no ngasi why आई कांग्रेस पार्टी दे याम अचौ पोजिशन अम द लेरमी याम फजब केनोम द लेरमी अदु मदु का दो थादो कांदा ngasi अखोई की वॉइस असि तारक्तबसि कुइरे तारक्तबसि कुइरे अदु इतादि कमाइनो ताहनगदगे गा हाइबे कांसेप्ट से ला कांदा पूरा नॉर्थ ईस्ट से अखोई की मित खुबा नातो नंबा अखोई की नॉर्थ ईस्ट हाइजब तारे को मसी अखोई सी कनामतो सीरियसली लौदेब कांग्रेस पार्टी दे सोई परेम कुइ लेरमे कसु लौदे चमानी प्राइम मिनिस्टर अमा चही मंगा कसु मणिपुर कसु लाखिदे अखोई नदी नरेंद्र मोदी लाई लाक्ते न सु ngangnari ko mi amana hairadi kanano no hairadi अखोई की प्राइम मिनिस्टर अमा लेखि अदुसु चही मंगा लाक्ते हाइता गति yenbi na hawrakpala yerum na hawrakpala no hawgrane on madu ki discourse pura toba ngasi miraj na manipur conclave en toiba 2026 tagi ti ano wakhlo no pusalaga congress ta leibiu ka sukaide bjp da sudum leibiu adigi atop political ngasi di politically ngangna bani ko si political conclave in haina bani na politically ai view dum pizage ba garim ta kaide it's all right political magi platform loina leibiu leigusu leigado bani magi panthung phamdu yona na bagi dong ta akoi gi gari ama tongba ta bani aina tongiba gari sina notice one ko gari am da tonge adubu akoi gi common values common core issues di chapmani unity du neba aduna kari gumba delhi da अखोई की वाखन अखोई पामे पोन मैम से तसेंग हाइतागदि तान से हाइतागदि अखोई यूनिटी अमा ngasi yam nuksiba aina thajabirongani aina miraj da yan han ba ai anoba journey si north east ki kano si lakon tom da aina party no wam yawga lakchom tom da miraj si waru binu na aina yam ba moina haijab aina miraj ki kano si platform se da yan han ai interview se pi
ꯃꯤꯔꯥꯖꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ absolutely. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯔꯥꯖꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्ꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्ꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्ꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯕꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯅ ꯇꯥꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯟꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯋꯥꯁꯤ ꯉꯥꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯥꯗ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦꯅꯦ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗ ꯆꯤꯔꯥꯛ ꯄꯥꯁꯋꯥꯟ ꯀꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯆꯤꯔꯥꯛ ꯄꯥꯁꯋꯥꯟꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ MP 5 ꯈꯛꯇꯪ ꯀꯥꯏ MP 4-5ꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ Kingmaker. it matters ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯗꯤ numbers matter ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯣꯔꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯇꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯅ ꯇꯥꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯔꯥꯖ in 2026 ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯒꯨꯝꯁꯤꯀꯣ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯒꯨꯝꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯔꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯛꯄ ꯉꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯤꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ Okay, thank you very much. Thank you very much. ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯊꯝꯕꯤ